106.5 FM. Sunju Chayquipi, como tú lo querías. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Rimarininchi. Tarcisio Quispe chayaykamun. Ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional. Chayaykamun wasikiman llaqtaykiman. Tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan. Pusaq paniyuqta sapapunchaw. Cuscanchacuzo, Radio Jarivento 106.5 FM Sunju Chayquipi. Atención, mucha atención, Comunidad Campesina de Vinchos. Domingo 28 de abril Punchautam, Apacuchcanja, Kai Jato Jaton, actividad me Apacuchcanja. Kaitam organizaikuchka, yapayan autoridades de los 29 anexos, Chayna Yataj, yapayan Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Vinchos. Kai actividad manmi, yapayanchik rikunanchik, anchuykunanchik, sobre la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial como de la nación de la Comunidad Campesina de Vinchos. Kaimi Kaikuchkanja, entrevista final. Kay ajuy hasa pampachapi, rama hawachampi, silkaw ukuchapi. Kay ceremoniam apakuykuchkanja chunka hora pacha achikyaymanta. Hinatinmi kay kuchkanja, kay lucheyo, llapayan autradninchikuna, hapinakuykuchkanjako, cantonmanta hasta Tucupaykama. Alcalde Faustino Flores Meneses, paymi luchiaykuchkanja, consejero regional de Huamanga, Teófilo Cuba, Aripa iwanme hapinakuykunja. Regidor de Vinchos versus regidor provincial de Huamanga, Chaynallata, luchiaykuchkanja. Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Vinchos. Hapinakuykuchkanja con Junta Directiva de Comisión Negociadora. Kachkanjakuta, presidentes de 29 anexos versus Comisión de 29 anexos. Yapayan kay Comunidad Campesina de Vinchos. Chaymanta jamoskunapas. Jaripas, warmipas, llapayanko luchiaykuchkanjako. Kanjata, comparsa, los reales de Huayllapampa. Chaynallata, wakin comparsa kunapas chayakaykamuchkanja. Chinkiray llaqtamanta, llaqtamasinchikuna, krusta, apakuykuspa chayaykamuchkanjako. Chaynallata, paqchaq, trankapampa, wawqichanchikuna, paninchikuna, paykunañataqmi sura ajata suyaykachiwachkasunchik. Upiarispa, tumarispa, luchiakuykunanchik. Chaynallata, kay llapayan Junta Directiva, Presidente Feliciano Conga, paymi kay huk reconocimientota, huykuchkanja, llapayan kay comparsas participantes paykunaman. Luchiupi kay llaqtakuna hapinakuykuchkanjako, Huayllapampa versus Chinquiray. Paqchaq versus Trancapampa. Ranracancha versus San Luis de Picha. Concahuaylla versus Hasanjay. Jochapunco versus Oljonchupa. Tinco versus Bellavista. Janjayo versus Vizcachayo. Santa Rosa versus Barrio Abajo. Lengua versus Itanayo. Remillayo versus Guayunchugyo. Jasacruz versus Jaruapuquio. Bocaloma versus Ajupampa. Chojia versus Jatonguayjo. Antapuna versus Ajumachay. Chaynallataq Genguas llaqta, suyaykuchkanja, llapayan ganador kunata. Turillay, ñañallay, chaylla piñam tinkuykusunchik, allinta luchiakuykunanchikpaq.
Reunión de los comités de autodefensa del distrito de Vinchos. Día 28 de abril, mañana, domingo 28 de abril. Local auditorio de la Municipalidad Distrital de Vinchos, hora a las 9 de la mañana. Se convoca a las 96 bases de Vinchos y deberán participar los comandos emblemáticos y los comandos actuales. Dicha agenda se realizará informe de la ley número 31494. Viaje a Lima. Se entregarán formatos para registro de actualización de autodefensa y otros. Firma Marcial Vallejo Leiva, presidente del Comité Central del Distrito de Vinchos. Cobro del programa Contigo. Cobro del programa Contigo Distrito Vinchos se realizará a cabo el día lunes 29 de abril a partir de las 9 de la mañana. Y a esa misma hora habrá reunión con todos los beneficiarios del proyecto Gallina. Así que tienen que ir todas las personas con discapacidad severa, moderada y leve para que puedan actualizar sus datos para el programa del proyecto Gallina. Son aquellas personas que el año pasado se han registrado, aquellas personas que el año pasado, el mes de diciembre, se han registrado, tienen que actualizar sus datos para que el ingeniero visite a sus hogares. Atentamente, programa Contigo, Municipal y Distrital Vinchos, Oficina de OMAPET. Amasua, Mayuya, Magelia, Mataj, Yachtanchipa, Aujan, Kichkan, Wahuichalegona, Pan, Chalegona, Kajariki, Chaikamuchkanchik, Rimarininchik, Nishan Programan Chico, Angaya, Revista, Semana Rimarininchik, Sábado, Domingo, Pichay, Gamon, Ayapa, Huilla, Kuikunata, Jepericuspa, un resumen semanal que hay puncha, Unape, y mapas pasacos Hankunamanta, Chaypitariki, Jalerinen, Siempre Takikunata, Uyarikulanchik, Iskayatapa, Ricao, porque Revista Semana Rimarininchik, Manan. Riquel, noticia Uyacuillacho, cultural, informativo. Jaler Hanjigos, Quichua con una tía Chachinacospa, o Quichua Rimaya Chatinacospa. O Caipitajo Yarina Yachtanchipa Casconat, Pajarin, Cachcanja. Riquia Hatun, Juyunaco y allí, Mirique, que el distrito Vinchos Nenchicanga, reconocido como patrimonio cultural de la nación, ya que el costumbre, Chihuahua, Panchayagona, China, Mama, falta Guigulan, Chichuya, Payaki, Chica, Huguna, Azui, Camuy, Chihuahua, Arizun, Chiliu, porque Chaypita Ricky firma que buscan último paso, Niscanguchus, Michamanta, Jaloxicamon, seguramente reconocimiento como patrimonio cultural de la nación y Coahuilegona, Panchayagona, Chaypita Niscanigao. Alcalde de Distrito Vinchos, Tupanacuchcanja, consejero regional, Juan Luchu Peningao, Cheñata Jreque provincial, regidor, pues Cachcanja, Autoracuna, Chaypi Cachcanja, Zapallachta, Tupanacuchcanja, con ya sus pinchas Cachcampas, y Chaynayata Javer, comparsa con Chaypi Tatariculachcanja, y reconocimientos para participar con APA, Alimi Chaykuna, Ojilegona, porque Yachtan Chicta Yarexi Chinan Chiquinas Patach, Amaya Chay, reconocimiento ya Picho Chay, Patrimonio Cultural Naciones, Han, ya Picho, Jeparochon, hasta Banja, y Mataj Canan, Chay costumbría, Rick turismo con Hayanapa, o turista con Hayanapa, Cachon Huatanti. Cacho un programa ricao desde el municipio Ocumantacho o autora con Ocumantacho y che turismo niscantero razón chigri que ñujanchik mana ñujanchik turista casunchik más hasta bangare que turista como chasquina ya para cosonchik ya chasonchik quizás chay pere que llam carina can mangao achka llam gacha turismo es industria sin humoninco ancha holgen tamsajen chay turismo. Turismo ya un causa un can millachta kuna mana ni minería en cancho ni empresa en cancho ni tienda en ancho y mayawan causan puro turismo ya van can cojolle zapa apo yachta kuna
Panchalaykuna nisqanchik llaqtakuna nispaq mana kay Ayacucho, Huamanga, Huanta chay llaqtakuna sino huk llaqta completo como país Perú chayna kunayarik pero Europa la huklakunapi chaynaqa llaqtakuna turismo llawan presidente ganan chayllamanta llapa autoridadkuna chayllamanta chaywan proyectokunata ruranku chaywan llapa imakunatapas ruranku mana kay Perupi hinachu rikay kay Perupi kachkan minería o principal minería y huk raykunapas chaykuna kan pero clawkunapiqa puro turismo mawchayllaykuna panchaq huk llaqtacha kan Uchuychalla Andorra sutiyuq waka Españawan Franciawan chay chawpichapi rikaw chay tupanakuypi chaymi turismo llawan mana kanchu huk ingreso wawqillaykuna pallaykuna puro turismo y qullqisapa y tranquilo. Bien, wawqillaykuna pani challaykuna kanan punchaw kunan punchaw kunan punchawtaq día del diseñador gráfico imataq chayqa nisqankichikpas kay computadorapi dibujaqkunapan punchawniya ñuqallaypis diseñador gráfico kani kan chay certificado kan riki puntamanta karqa chayqa pero qayninpalla actualidadkunchik ya tenemos un certificado actualizado yaqa kimsa killa estudiarqanchik chaytaqa aquí añadame ya chapakuspalla diseñador no tiene que tener su título como diseñador gráfico chay una punchawni el 27 de abril. Kaypi Hayachico y Colegio Abogados de Ayacucho awqllaykuna pallaykuna kay willakuyta chaychi mullawanchik imanintaq kaypi Colegio de Abogados de Ayacucho convocatoria vigilia de duelo jurídico nacional yachasqanchina kay Junta Nacional Justicia Congreso Ejecutivo unas jankota ley con uruakuchkanku man en realidad cumplen kuchulit sino política manjay koron ley con atens puro político llaña ley pues manaña cheja pleñacho sino política man chajros jaña ley con atinche político con la ley ta jareka va que con atanen respetaichik kay ley ta constitución respetaichik nispa que quien coñata respetan kuchu va que está respetaichik nin en España kay chawak chaman adin chakasqa chay khiwichay ya ley con aturaco y con chay mereke colegio de abogados de Ayacucho kay duelo jurídico nacional nisqanman churaykullachkan riki llapa runakunata iliuta haychiwachkanchik kay pinchkanikaw en defensa del Estado de Derecho y la constitucionalidad frente a la actual coyuntura dada a conocer por diferentes medios de comunicación de señal abierta digital a nivel nacional y regional, que pone en grave riesgo la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Convocamos a nuestros agremiados, organizaciones sociales, población ayacuchana a participar de un plantón y vigilia en el frontis del Poder Judicial del día 26 de abril del año en curso a las 6 p.m. En defensa de los altos valores que nos rigen como nación, a defender Estado de Derecho, la constitucional que se viene vulnerando de manera permanente. Firma Junta Directiva del Bicentenario Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho.
Jaina punchao kay plantón nisqanta kay duelo jurídico nacional nisqanta ruray kullanko abogadonchikunapas wawqillaykunaparaykuna hasta paykunapas ña amironkuña prácticamente kay politikunchikunapa mana allin rurasqanta porque abogadokunami justo leykunawan riqillamqa leykunata ñawinchanku leyman hina imatapas cumplichiyta munanku paykunataqmi abogadokunataqmi que asumen como juez, fiscal, defensa pública chaykunata atenja y abogadokunataqmi que Limapi chay munasqanku turakuchkanku aw y chay tribunal constitucional paykunapi munasqanku turakuchkanku congresopi kaqkuna mana llapanchu abogado tukuy rikchaq profesional pero ichaqariki chay casta derecha fujimorista fujimontesinista y pero librista chaynampata pero libritapas hayku chaykurinchik ña chaykuna kuskanchakuykuspanku munasqankuta ruwakunku kay leyninchikunawan wawqichinaykunapanchikuna llaqtaraqmi mana reaccionachkanchikchu haykapika may aguantasunchu a veces kawsay ñañay kawsakusaq imaynapas nichkankipas kaw paykunachik imayna haykaynapas nispapas nichkankipas aw pero mana chaynachu awqillaykunparaykuna mas rimari wawqillaykunawan panchillaykuna chay nota introductoria nisqallampira kachkanchik chaypitaq riki hawa harina kay hatun llakita wawqillaykunaparaykuna asalto karunman kasqa kay putis lawpi kaq camionetata wawqillaykunaparaykuna chaypitaqsi huku wañukullan yaqa tawa chunka minuto puriri kay putis llaqtaman chaykunapaq chaynallaña puririnapaq kachkanikaw chaypis kay putis wanta lawpi asaltantes de carretera harkarullanku camionetata placa rodaje W1N 876 nisqanta harkaruspas chay riqkunapata lliw imachantapas quitarapun riki preciop chanintaj quizá roleqniyuqllapas illarqaku relojniyuq celularniyuq joyajeyuq wakiq quizá allin boteniyuq allin pachayuqraqpas preciopa chaynllantaq allinchankunataq lliwsi quitarunku wawqillaykunaparaykuna huknin seguramente mana quitachikuyta munarqachu imaynay karqa noticias chay hukninta balyaykullanku wawqillaykunaparaykuna mana riki munakacharqachu aw imaynama nispa seguro conteste imakurqa tigriki balyarunku wawqillaykunapanchillaykuna hukninta hinaspa chayta ruwaruspañataqsi camionetankutapas apakunku apakuspanku saqirulasqaku chunniqpi kay Viracochan nisqanpi chaypi riki chay chunniq ñanpi chay camionetata saqirusqaku seguramente chay camionetamanta apakurqaku chay auto ratullantapas o imachankunatapas rikaw pero manaña chayta rikimasta nillawanchiñachu sino que arita runkusa camionetata tariytaqa chay Viracochan lawpiña wawqillaykunaparaykuna chaynan pasakuchka kay asalto nisqankunapas carreteranchikunapi Jaina punchao wawqillaykunaparaykuna kay vía Los Libertadores nisqanpi carrokuna suyullaña yaqa kimsa tarikuni kimsa carrokunam sayarusqaku empresa de transporte interprovincial ruwaqkunaya Limamanta hamuqkuna chay subidapi hukmi chayna tranca wakla urallampi uñatami sallalli urampi hukñataqmi Arizonapiña pero chay curva chamuspa chay puka pukaman hamunapiña
Rimay kantaq chay hukninqa paqwayta perderusqa hinaspansi pasajeronkunatapas wischukurusqaraq. O sea, chaypi exagero. Dejaron. Mana transbordo nisqanta ruranchu carro perder chay carro sayakunati pasajerokunañataq riki wakiqa hikutakuspanku huk carrukunawanña wamangaman chayamulasqaku awqillaykuna pariykuna. Ari kay carreteranchikmi paqway chaychik carrukunapas perdichkan rikaw. Carreteranchik tuqullaña kay grifo ayakuchuman lluqsiykunallaman chayllaman qallarin. Chay machu uchku kachkan kay paradero reservorio chaypipas. Entrada ruta 4 chay Pueblo Libre hanan chaypipas. Tojollaña kay Huascaurapipas partinqa kanñachu carretera. Ranchañama mana rimanayuq wawqillaykuna pallaykuna desde chay hanay Huascaura tukuyninmanta rancha qallariyninmanta carreterachuak imañachka kompas. Manachum lliklata pampaman tenderunki mana sumaqta tendiqastawan siputa aw mana istirankichu tendertum sipu rikaw. Chayna carreteranchik wawqillaykuna pallaykuna mana huk awllapichu nuqa achka hawaqpi hina chay suchunan yaqa huk grada completo chay oran huk grada completo hanay oray ukuta tiyakuykun huk lawkunañataq lliw qhiwtipakusqa kachkan. Hatun carrokuna manchakuyllapaqña principalmente empresas de transporte purin wawqillaykuna. Mejor piensachkan huk punchaw chayna illarispacha grabaykuna kachkanqa chay lugarkunata qamkunapas hawanaykichikpaq. Y rimarishkanchikqa kay hasta ranchakamalla pero peajita pasarusqa chay hana champas chayta pasarunki chay hana curva chay curva wichimunan chaypis toqullaña risunchik chaypi Arizonapas kamas Arizonaman chayaykuna chaqaya toqullaña kakuchu chay punta llaqtamanña mana chay hora kasakanchamanchu. Y hinalla qhatipasunchik Vía Los Libertadores chaqaya racia kay gobierno regional allpachawan tapaykachisqanmi funcionanchu. Hukpi hawarini sumaqta hinaspanini kay Vía Los Libertadores nintam purikuchkan chay machullay machu mineral jefe qorinchik qulqinchik suwa jefe kuykuspa apaq machullay machu carrokuna chaykuna llasayninwan kay carreteranchikta lliw tiyaparachin lliw waqtanparachin lliw uchkuparon toquparon wawqillaykuna pallaykuna kay Vía Los Libertadores manamiki kay hatun carrokuna purinanpaq hinachu astawanqa livianos. Claro, pesados, medianos, ligeros chaynallapaqmi. Kay Vía Los Libertadores toraptinkuqa manamiki karqachu chay machullay machu trailerkunapas. Manataqmi llumpayta kay Vía Los Libertadores purirqachu chay camiones mineros nisqankuna urayllantem purichakurqaku. Arquipalawman Icalawman chayllantam purichakurqaku. Kunanja kayninkunatapas purikuchkanku chay machullay machu carrokuna. Tiyay ni achkatapaschu apan maynachataywaq qhuri llasakun tin carruta hawakunata yaq vaso hinalla yaq sikichallanpi apan pero hayka llasayniyuq yarikun porque kay qhuri qullqiqa nada challa llasakun rikaw mana kay papa o arroz fillos hinachu rikaw arroz achkacham llasan kiloqa yaqa pichqa kilo
A ver, claro. Pichqa kilo jorim, yaqa kilo nina con ni chay, casi medio kilo inal. Nada chaya yasan, wawqilla compañero. Kilo jariki nada chayam, ima ina chay campas. Yaqa iskay dedo saylam kilo. Yaqa tawan dedo saymi pichqa kilo. Yasa con chay jore wawqilla compañero. Chay camiones mineros nisqankuna apakunwak llasay tens carretera anchiknañata lliw hiwtiparunku prácticamente carretera hiwtipas hinaña machon chay romplayta rupayman hinaykullanki otaq rupaypi hunqakurullanki takichichkaptiki rupay chayarun hinaspa hunerachispan hiwtiparachin anyaja chaynaraqmi kachkan kay carreteranchak romplayta manachu riqsinkichiñachu plástico tabri ninaman hawaykachi mana rupachispa hawaykachi ima plástico tapas chay aysakuchakuna chay botella gaseosa chaykunatapas ima plástico hinaptin imana hasta pachatapas hawaykachi ninaman plásticota hiwtipakurunqan wawqillaykunpallaykunqa hiwtipasqam tarikurullan anchaynam kay vía los Libertadores chay empresas mineras nisqankuna chay perdichishkan astawan taxa carrukunaqa chay gradata hina ruwarun chay carrukunatin mana atinchu purikuyta ñakayta purin chay hatun carrukunaqa chakakuykuspa chay gradaqa completo tapas pasakullanku wawqillaykunpallaykunqa llaki kay vía los Libertadores llaki Marrimari wawqillaykuna panichallaykuna marrimari kay programallanchikpi taknapi wiraquchatas wañuymantaña hurqurullanku wañukunmansi kasqa ninku imaynampi kay wiraquchas riki calles de Arquipa nisqanpi purichakullachkasqa Arquipanimi a ver huklawtañachu hawarichkanipas Inatinsu wawqillaykuna pallaykuna purichkaspan hunqayta wichiykun hinaspas pampapi piltititita qallakuykun chay ultuynaña chaysi rikuqninkuna iman pasan chay runata epilepsiayuqchu nispaña tumpanku epilepsiaman ispansi siqaykarachinku kay hospital Hipólito Unanue nisqanman tinsi medicukuna hawan chay doctorkuna hawan imaynapim kay kachkan analizankuyari kawa porque ukchuya mariki mana yachachkaspa hampita hunqakurikaw tinseriki seguramente chay rayos X nisqantachu chay hurqurun imatay chay hurqurun nispansi chaypi hawarunku ukunpi kachkasqa mana mikuychu astawanqa pachak chunka hanchisniyuq cápsulas de cocaína wiksanpi kakusqa wawqillaykuna panchallaykuna cápsulakuna seguramente tiempun pasar hinatin chay cocaína riki lluqsirqaña hinaspan dañarqaña porque yachasqanchikna cápsulakunaqa riki tiempuyuqlla América chay tiempun chaymutinqa riki ispaspan hurqunan o vomitaspan hurqunan ya tinriki chaysi interveniruspan hurqurullanku pachak mas paquitichakunata chay cápsulachakunata wawqillaykunpalaykuna tinsi chayta hawapaykun hinaptin kanman kasqa clorhidrato de cocaína chayriki ña chullurqaña wiksanpi hinaspa dañarqa wawqillaykunpalaykuna chaysi willanku fiscaliaman chaynta policía antidrogas nisqaman chay doctorkunaña riki willarunku paykuna riki investigachkanku kay wiraquchata hinas hospitalpi kachkan manaraq riki sanuraqchu wiksananami yaqalla wañurusqanmanta hospitalizas kachkan
hasta wanja policía pa cuidas han ña oqillaygon pallaykuna ña detenido ña kachkan en hospital Ocupi. ¿Qué tal hubiera escuchado? Apakuna hariki ayunaspas mikun koriki kay drogata riki bolsa chapi paquitas jata ninku chayme achka willakuyta kan a veces ninga toqyaronsi toqyaruspaqa wañuchinsi niqa kunata uyarillarqani y chayna chiki pasarqa riki kay wiraquchawan huknin ima chiki debilitakuruq hinaspariki ya chay cocainantaña qarqumullarqa rikaw wañukunman ñaya karqa mana apuram yanapaptingo antes riko awqillakun pallaykuna apurawman yanaparullanku kay wiraquchapa sutin kasqa tayta Borromeo Chambilla Perca 54 años malay mama tayta challay tayta kay tayta Borromeo chayna sutin Borromeo Chambilla Perca que julijerayku chiki chay cocainata apapakullarqa rika mayman chaymanta aparqapas aw y chay apapakusqamchaqa yaqalla wañururan ya kunan uchkuwasiman mana kacharinqakuna uchkuwasiman aparunqaku willakuy pipam chay hampa seguro nispa riki chayna pasarukun wawqichalyaykuna panchallaykuna chaynaqa noticias internacionales nisqami yaykulsunchik ya hora pasa apura uchallamaña 8:43 de la noche. 20 horas 43 minutos. 20 horas 44 minutos. Hora pasa apura uchallamaña wawqillayku pallayan ñotapas puñuy ñapiwa chikayarqay ñachusmicha ichi puñuy chukampas. Chapas chay mutichallaykichikpas kachka. Pata mutichallaykichikpas puspuyanuchallaykichikpas papachanti añas charkichanti añas charki kankachanti niswancha kunaykamullaychik atisaqchu tukuyta kay willakuyta marrimari kay programa llanchikpi wawqichallaykuna panchallaykuna Kaqlla riki wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Nicolás Maduro nisqanta chay Venezuelata kay Estados Unidos sanciones económicas nisqan chay petróleo amaña rantikunanpaq qallaykamullan riki ñataq imarayku astawanqa riki tayta Maduro mana munachkanchu hukkuna candidato presentakunanta nitaq paypaq contrampi votaqkunatapas porque yo Venezuela man lluqsikamuq wiraquchakuna kay Perú suyupi walakunata tarikuchkanku paykuna riki qillqakunku votanankupak y yachasqaña chayqa mana riki tayta Madurpa favornichu votanqaku astawanqa contrampi rikaw chayta yachakuspan hasta mana huklawkunapi kaqkunata qillqaytapas munanchu consuladokuna consulado ya mana consuelochu o sea consulanakuy sino consulado chaynam sutin chay oficinakunapa o embajadas sutinñataqmi embajadas entonces chay embajadakunapi chay consuladokunapi sik mana qillqayta munallankuchu chay qiqakunku rikawcha chay Machado churkachukni candidato rikaw paykuna kaykunku claro llaqtapi kaq votantinchikkunata mana qillqayta munanchu Maduro nisaynatin chayrayku riki mana chayllachu niskarqanchik candidatukunatapas chay pretextos ninchik yanqakunawan tumpaspa riki mana participananta munachkanchu rikaw Inati Estados Unidos mana dejankichu participachunchu nispa sancionkunawan qallarimuchkan chaymanta escapananpaq tayta Nicolás Maduro
Hayakuchkan Oficina de Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. ONU picaj chay Oficina de Comisionado de Altos Comisionado de Derechos Humanos nisqan ya hamuchon. Kutimuchon kay llaqtayman nispa porque karqayawak Venezuelapi. Hasta van jariarunkumiki, jarjurunkumiki. Unay ñamana karqachu riki. Tinkunan tayta Maduro riki nisqan hamuy chiqnispa chaymanta riki investigawayku nisparikaw investigana kaptinpas. ¿Qué tal Maduro? Paypas estrategiankunatama rurallachka. Mana jurqusqa tarikunanpaq. Mana kaqlla akillasqa jurqusqa akillasqa mana botachikunanman chaypaq. Bien, más rimari wau chaleguna pan y chaleguna más rimari kay programa llanchikpi. Chile la manta que Villa Cuichaya mo chile con pancha con Chile la manta que Villa Cuichaya camolan Chile pesua chile con pan ni chaya y con año la chingman casja kimsa carabineros niscan conata y mata chay carabineroja niscan que chips carabinero ninkom Chile pero que chay policía cuta Yanchi papi Policía Nacional o carabinero shooting. Checa puntate carabina con la cara harigao chay porque chay nampat shooting chakorga korigao que pero pues carga punta arma con la carabina con la carabina cañacho. Ya tiene ya Chile piche carabinero shooting con korigao. Hombres armados, hombres de la ley armados. Chay carabinero con su auge con palegona o Araucanía nisqan laupi wak Mapuche allpapi Mapuche con Araucano con Araucano jarike huku raza mana no cancha Quechua con cancha ay mara con cancha yungaruna con China ni ya Arauca zona Arauca Mapuche con China ligao gasta ligao canchi quechuas ay maracona ahora el lado man Mapuche con andar chilipe anchay ocupi su auge con pelegon que camioneta llanta pas pajua y tamre que ruparachis jaco incluso chay camionetas casja suma blindas ja mana ni balapas y hay con mancho ni anti asalto anti robo pero China kachkapimpas chajaya caña y culasca cuauculia con palegona puntata riki balearos pa guañora chisjaco en España taxi en h ucompe churaigos guañora caña y culiang mango casjarica guaños jamán y piga y chay ropa cor jauauculia con palegona total camioneta caja camioneta chima y waqlaq la fier oxida wichos fier chay ni naña suma kay rejillas chawan solas pajarca chisjaran gascapas Kimsa agentes carabineros nisqan seriki kay ataque emboscada Araucanía nisqan lao piwañu kuñan mango karqariku awqillakun parikunche pueblos originarios o nisqan lao pichay piscachkan hinalla atipanakuy chay conflicto ancestral nisqan hasta aunque el gobierno chay empresas forestales, mineras,
explotadores de tierra, bosques milenarios. Chaykunawan rik atipanakuyqachkan porque paykuna yaykuchkanku en Españataq. Chimana lluqsikuyta muntinkuñata kayna wañuchisparaq rikaw. Niskunanqa rik rabiaruspa kutiriykunku kay carabinerokunata. Y chay pasakuni kunan kay achikyay pachapi, kunan kay sábado achikyay pachapi wawqilla compañerokuna. Tutapay challata rikaw. Hinaspa nichkan ari chay hikutanakuy apanakuy karqa marankunallachu ningaw. Karqan puntamanta pacha nin, ¿no? Porque hay pueblos originarios nisqan existen puntamanta pacha rikaw. Kaypinin, según investigación mina, chay 15 carabineros con el comisaría de Álamos, paykunatas tarirunku, ropas jata, chay camioneta cañaykuptingu aukumpi tarikulaspanku chaypi rupasqa, wañullanmanku karqa rikaw, rupaywanñachu wañurqa ichachum kawsachkaqllata chay cañaykurqaku wañusqatañachu chay runa hawananpaq churarqakupas imaynaya karqapas. Porque mana chaypichu karqanchik hawananchikpaq. Chaynan chay Chilimanta wawqillaykuna panchallaykuna pasakamullan. Chay nichkanriki chay wañuqkunamanta kanman karqa Sargento primero Carlos Cisneros Navarro, Cabo primero Sergio Arevalo y Cabo primero Misael Vidal Cid. Kay ñawinchamus kay wawqichanchikuna chay carabinerokuna wañukullarqakurik wañuchisqa. Mana erik accidentancito ancho munaspachu. Hasta wanqa asalto ni accidente pacho asalto o wañuchinak o asesinato mataña ni suan enfrentamiento kapten karik manam cha asesinato rikaw. Pero investigación pesa kachkan chaykuna nintaqma. Chay seriki incluso taita Gabriel Boric, presidente chileno, Nico Ronique, con un punchauta pajarintawan. Duelo nacional, cachón. Las papas que hay gabinete de Taita Gabriel Boric, si hay con chay crisis nishanman, posiblemente o Chilipe kanga, puso cambios, cambios, tikraco y kanga. Hasta. Imaningo gaita duelo nacional samaitara hoy con copas chay carabinero kona wañukusqan raykurik Fuerzas Armadas, equipos de gobierno ña chaypi ña tarikullarqaku nispataq nillawanchik rikaw. Incluso dice que el gobierno habrá duelo nacional por 3 días en todo el país. Ya está, pues más villaque, a ver, más villaque. Jefe de carabineros, general Ricardo Yáñez, Pairiquenin, Adi, hay que con el chiquime, que se sacoiman. Camarote chiconata o carabinero chico camarote chicani carabinero chiconata warunchis hangmanta nispari kwawqilekuna panchelekuna. Terrible crimen nispataj desde el Ministerio Interior de Chile y Seguridad de Estado de Chile que rimarimullanku y chayllaki rikaw chayllaki prácticamente wawqilekuna pelekuna chilenukunapaj incluso niskanriki manas kay wañuchikuyta paykuna kaynata qhawayta munashkanchu astawan protestas qallaykunman karqa rikikunan tardelawman rikaw
chay Palacio Presidencial de la Moneda, nisqanpi chay tayta Boric Tian como presidente argentino, y kay Perú Supeja, bueno, kanriki chayna oficinas o similares o presidente Palacio Presidencial de la Moneda niswataq no presidente. Bueno, chayna masutikuna manan pinganakuna-pachu. Hinal sigisun chikriki. Ñas iskay wataña mana kayna protestakuna kanmanchu kasqawak. Chilelawpi nispataq nimullanku. Nina kikillanku willakamullanku ikaw seguridad ninkuchus kasqa chay. Bueno, achachela wawqillaywan pallaykuna wañukuykunapas. Mas rimari kay programa llanchikpi. Marri wawqichaykuna panchaykuna marri. Que waka Gran Franja de Gaza nisqan illarisunchik. Chay periki kay Hamas kuna kay organización político religioso Hamas nisqan Hawai kachimun videontakama chay suarusqanku sipas chata. Chay nisqan riki a ver. Dos rehenes, dos rehenes, se paschata si paschachu karja, que se fariguna pskarja. Chaysi hawachin wawqillaykuna pallaykuna hawachikun kay Hamaskuna videontakama kachkan raqmi makiykupi rehenes kaqaya nispa. Chaymi nichkan chayta kay gasensikkunaqa nichkan imarayku. Imarayku, a ver. Porque yachisqanchiknarik Israel atacaron rikaw aunque puntata jamás con atacar Israel chaymanta Israel kutirigoswami yajaña llaqtanta chinkachishkampas timi chaymi nisqanku especiestakuna ancha hawchikuyta rurachkan kay kachkanraqmi makiykupi rinkuna nispa ninankupaq rikaw chayna ninankupaq aún tenemos rehenes, aquí están nispa chaypaq rikuq wawqillaykuna pallaykuna mari kay programa llanchikpi wawqillaykuna panchallaykuna Franja de Gaza chaymanta mas tarimari runchik chaypi miki chay guerra inalla mismirikuchka chayman sumllalla Israel Iranpas peleakuchkankuña misilkunata dronkunata mandanakuchkanku chay niskanku mira ima korongapas chay guerraqa nispa pero kaypiñataq chay Hamaskuna nichkanman chay reinkuna presentasqanmanqa munani con octawan tregua nisqanta samachaykuyta ya nispa wawqillaykuna pallaykuna entonces mana riki chay protesta o chay guerra chay hawak Israel o Franja de Gaza o Cisjordania chayllapichu hasta banja Estados Unidos piñas y Estados Unidos picachkan protestas que hay zona de Colombia o estado de Colombia nisonchik Harvard Emory nisqan kunapis wawqillaykuna pallaykuna kachkan protestas que estamos jodidos pia bueno
paykunaman sayapakuqqa nisunchikqa hamaskunaman sayapakuqtaqa kay Israelqa tukuytam nillan wawqiykuna pariykuna. Bueno, protestakunapas kachkanña hina Estados Unidos perikaw kay hamaskunapa favorninpaq. Tukupaykunanchikpaq wawqiykuna pariykuna tukupaykunanchikpaq kay Estados Unidos hamuchkanña riki. Hasta elecciones hamuchkanña riki. Kunan watam aklanqa como su presidenteta chay nisqankuriku primaypiqa chayta Donald Trump chusmi kutiykunqa nispa. Tense kay Twitter o TikTok man Twitter su TikTok. Chayta riki wichqayta munasqanku Estados Unidos políticamente. Pero hasta banja musukuna ninkutaq imamantaq rikullan nispachikaw. Bueno, wawqiykuna imataq kay TikTok yachasqanchikna TikTok chayta rimanku hasta llaqtanchikunapipas rikaw. Chayta suspendiyta munachkaniki Estados Unidos chayqa unayñam atipanakuykarqa kay wawi nisqanwan hina. Unayña atipanakuykarqa. Chay nisqanku sapari jovenkunaqa TikTok allinmi niqkunapaq asuykuykanqa. Chaypas kachka Estados Unidos pega muchas elecciones porque voluntario mi chay mi asuykunku voluntariamente vota jareki. Teniskanku cambio karonqa kaywanqa kay elección perikiao bien imaynaya karonqapas resultado kutiykunqachu Donald Trump inallachu siguinqa tayta Biden warmiñachu qhariñachu mandakunqa bueno chaykuna hamuq programanchik periki imarisqasunchik porque chay eleccionesqa manan prontollachu rikaw proceso de elecciones o procesos electorales chaykunaman hinamiki. Bien, wawqillaykuna panichallaykuna 9:04 de la noche horaps apuraw challamaña ripukullachkan wawqillaykuna pallaykuna mari Kuchayman desde África lao mando wawqillaykuna pallaykuna waqf África lao periki mirarikuchkan kay virus MPOX nisqa MPOX chayna sutiyo chay virus chayna sutinchaykunku rikaw yachaysapanchikkuna manay kikillanchu riki churarukun ukaqnin churan principal doctorkuna kinaspa churaykunku virus MPOX imataq chayqa ima virus taq chayqa nisqankichikpas chay viruspa huknin sutinsi mono unquy o viruela de mono nisqan wawqillaykuna pallaykuna chaysi chayqa hasta wanja contagioso llumpay contagioso chaysi rikurimus mana rikurimuchkan sino que mirarikuchkan nisunchik mirarikuchkan wak África lawpi wawqillaykuna pallaykuna mirarikuchkan chaymi nisqanku hinalla miraspaqa lliwcha enteron pachapi purirunqa y kay Perumanpas chay imaranqapas nispa rima kachachkanku yachaqkuna riki wawqillaykuna pallaykuna kan seriki chay monovirus o viruela mono nisqan 2 y 3 del 2022 chay punchawpiraqsi kay musuqmanta tarirunman kasqa
Mari riko awqillaykunaqa pallaykunaqa ojalá ama chaymunmanchu kay virus ichayanqa manchachikuyllachu kanpas. Poder Judicial Ojileikuna Pallaykuna ni Koronriki kay mama fiscal. Chaynata juezkuna investiganman mana llapanchu sino kay especial juez. Investiganmansi por kay congresista-kunata. Chaynata nin Ojileikuna Pallaykuna a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Corte Suprema chaypiriki nin Mama Delia Espinosa pa cargonga llumpay ati cargom. Pipas ni son chiquilla kay Mama Delia Espinosas autorizas a kachkan imapaj congresista kunapas investigananpaj. Porque congresista kunari que niskarjako anticonstitucional chayja ñuqaykutaj manan pipas investigawamankuchu nispakuna rikaw y posteja kachkañataq chaypapi posteja niskanchik ay wawqillaykuna panchallaykuna kay Mama Delia Espinosa nichkanriki investiganmansi kay Mama Patricia Benavides porque Patricia Benavides niskarqariki manam ñuqa inmunidad niyuqmi kani manam pipas maypas investigawanmanchu nispa qaritukur qarikaw. Pero chaqa nichkanchik Poder Judicial puede investigar, sí señor, puede investigar. Chaymi más importante llega tajuichakuchunña chayna qarikaw ña publicasqañakachkan ña tajuichakunalla ña faltan. Wawqicharraykuna panicharaykuna más rimari Oscorima mantañataq yarikaw. Acá hay colegios profesionales nigmi wawqillaykuna pallaykuna porque colegios profesionales mana huk colegio mandachu rimachkanchik. Nichkanriki kay tayta Oscorimata hamja kanki o sea tayta Oscorimata ya. Imakunapas pakaqmi y manam kancho ética nisqan hampa nispa wawqillaykuna pallaykuna ninko kay colegios profesionales de Ayacucho porque imagen colegios profesionales kunarqa chayni achkanchik que los decanos de los colegios profesionales de Ayacucho pronunciamientokuta jorquykamullanku kay punchakunapi imayna haykaynakuna kasqanmantapas. Porque yachasqanchina kay tayta Oscorimata rikaw investigachkan chay reloj Rolex man prestasqanmanta rikakunan prestamuña mana ña regaloñachu. Aspariki chay colegio profesional nichkan nada transparente, es antiético. Munasqan chay wiraquchaqa rurakun nispa rikaw. Chaynam kachkarqa rika wawqillaykuna pallaykuna con los decanos de colegios profesionales. Mari wawqillaykuna panchallaykuna Rimaripiqa chiqapi chayqa pinqayman kay llaqtanchikta churaykullan kay tayta Oscorima yaqa vidankunatapas liñan tajuichakurunku tayta Oscorimapataqa. Chay uywaqnin siriki
a ver, kay colegio profesional nisqamanta rimarispa. A veces wawqillaykuna pallaykuna kaymanta rimarispa ari chiqapya chayqa chiqapaw pinqayman ya churallawanchik llaqtakunata kay Ayacucho suyunchikta gobernadorninchik aw pinqayman pinqay wawqillaykuna pallaykuna chayqa chiqapya mana iriki harkakuswanchu rikaw nitaq niswanchu kayqa llullam nispaqa chiqapya pero huk rimaypiqa kay sistema peruano chaymantaqa acostumbrakurun rikaw chay qunakuyman rikaw ñuqanchikkuna puni chayman acostumbrasqa rikaw y investigaykos cadena publicaykunata ¿qué tal gracia chay uskurima kayna waqna nis tukuyta rimamunku rikaw bueno ña pinqarusqaña kay colegio de profesionales de Ayacucho nisqan tayta Oscorimata. Chayanta riqhanipa punchaw karqa kay Ayacuchopi desfile kay Huamangapa punchawnin kasqanrayku ña tukurunña kayna punchawlla kunanqa riki uma hampiñam aw tirajarro ninkuchu uma hampi ninku chayña miki aw ña riki kay dia Huamanga pasarunña chaymantaqsi riki mana tayta Oscorima asuykusqachu porque Oscorimawan tayta Juan Carlos Arangoqa manachu ni hawanakuytapas munankuchu porque tayta Arangomi chay Movimiento Regional Agua nisqanmanta Oscorimanita chay Movimiento Regional Warillaqta chaymanta rikaw yatini mana tupanchu rikaw hinaspa políticamente paykuna llamkaspa mana hukllawanakuyta munankuchu tayta Oscorima tanto tayta Juan Carlos Arango alcalde de Huamanga y chayna periki kay tayta Oscorima anqan pinqaypi dayman nispa mana asuykusqachu rikaw pero astawanqa chaymanta astawan mas pinqaypi quedar porque meme nisqankunata chay meme nisqan sutiqkunani publicacionkunapas chaykunapi riki llumpay kayta Oscorimapa contrampi chay pinqay muyurikuchkan riki redes socialeskunapi chayna kachkan pasakuchkan wawqillaykuna panichallaykuna punchaño hasta ampliarina ganga kay tayta Oscorimanta rimayta rika porque oram ganawachkanchik apurawllataña rika como hamuchkanña riki kay vacancia nisqan tayta Oscorimapa contrampi Oscorimañataq riki congraciakuyta munan lliwwan rikaw kay paykunapas ñuqawanmi nispa hinaspani publicaykaramurqa hina kay gobierno regional paginampi Asociación de Víctimas 15 de diciembre wanmi tayta Oscorima tantanakuykuspanku llamkayman churakullanku nisqan chayna kachkan publicación mientras wawqillaykuna pallaykuna kay 15 de diciembre kaqkunañataq ninku manam chaynachu nispa chayna kachkan wawqillaykuna panchallaykuna kay asunto rikaw kay 15 de diciembre pi kaqkuna riki o wañuchikuqkuna ayllunkuna nin riki manam ñuqaykuqa quñunakunikuchu kay tayta Oscorimawan nispa Oscorimañataq paginampi riki gobierno regionalpi publicaykaramun ñan paykunapas tantanakuruni nispa y huk punchawña rimasunchik chay vacancia nisqanmanta rikaw kunanqa oram ganallawachkanchik riki pero astawanqa kay llapiñachus tukunaycha tayta Oscorimanta kachqarachu rimaycha kachkasqaraq rikaw redes socialespi nin riki nispa kaynata waykapas publicaykaramusqa chay 15 de diciembre wanchikuqkunawanmi tupaykuni parlaykuni allinllata nispa chaymantañataq riki huk publicación lluqsiykaramun mana ni
ima tupaypas allin parlaypas kakullanmanchu kasqa. Chaynaqa mas rimari kay programallanchikpi uqchallaykuna panichallaykuna Limas wawqichallaykuna panichallaykuna llumpay hacha kay transporte de vehículos nisqanpi imaynanta hacha nisqanchik porque llumpay chay congestión vehicular nisqanya pero chayqa a nivel nacional chusmi kay Huamankapipas aschalla carrukuna kasqanrayku kichki rikao Limapiñataq machu carrukuna avenidakuna chaypis kichkitaq avenidakuna kaspapas entonces Lima wayraqa chaynaya hachaya ñuqanchiknataqmi limpio wayrachata upyachakullachkanchik y wayramanta rimaspaqa mientras kay tráfico nisqamanta rimaspaqa igual pues pésimo tráfico chaynata nin wawqillaykuna panichallaykuna bueno kayta mas ampliarizunchik hamuq punchawpiña porque kayta ampliamente rimachaykuta munarqani astawanqa kay willakuyraq ñuqallanchikwan. Atención, mucha atención, Comunidad Campesina de Vinchos. Domingo 28 de abril punchautam. Apakuchkanja, kay haton actividad me apakuchkanja. Kaitam organizaikuchka, yapallan autoridades de los 29 anexos. Chayna yataj yapallan Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Vinchos. Kay actividad manmi yapallanchik rikunanchik anchuykunanchik sobre la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial como de la nación de la Comunidad Campesina de Vinchos. Kaymi kaykuchkanja, entrevista final. Kay ajuy hasa pampachapi, rama hawachampi, silkaw ukuchapi. Kay ceremoniam apakuykuchkanja chunka hora pacha achikyaymanta. Hinatinmi kaykuchkanja, kay lucheyo, yapallan autradninchikuna, hapinakuykuchkanjako, cantonmanta hasta Tucupaykama. Alcalde Faustino Flores Meneses, paymi luchiaykuchkanja, consejero regional de Huamanga, Teófilo Cuba, Aripa iwanme hapinakuykunja. Regidor de Vinchos versus regidor provincial de Huamanga, chaynallata, luchiaykuchkanja. Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Vinchos. Hapinakuykuchkanja con Junta Directiva de Comisión Negociadora. Kachkanjakuta, presidentes de 29 anexos versus Comisión de 29 anexos. Yapallan kay Comunidad Campesina de Vinchos. Chaymanta hamuqkunapas, haripas, warmipas, llapallanko luchiaykuchkanjako. Kanjataj, comparsa, los reales de Huayllapampa. Chaynallataq wakin comparsakunapas chaya kaykamuchkanja. Chinkiray llaqtamanta, llaqtamasinchikuna crusta apakuykuspa chayaykamuchkanjako. Chaynallataq paqchaj, trankapampa, wawqichanchikuna, paninchikuna, paykunañataqmi sura ajata suyaykachiwachkasunchik. Upyarispa, tumarispa, luchiakuykunanchikpaq. Chaynallataq kay yapallan Junta Directiva, Presidente Feliciano Conga, paymi kay huk reconocimientota huykuchkanja, yapallan kay comparsas participantes paykunaman. Luchiupi kay llaqtakuna hapinakuykuchkanjako, Huayllapampa versus Chinkiray, Paqchaq versus Trancapampa, Rangracancha versus San Luis de Picha, Cuncawaylla versus Hasanjay, Jochapunco versus Orjonchupa, Tinco versus Villavista, Janjayo versus Vizcachayo, Santa Rosa versus Barrio Abajo, Lengua versus Itanayo, Remillayo versus Guayunchugyo, Jasacruz versus Jaruapuquio, Bocaloma versus Ajupampa, Chojia versus Jatonguayjo, Antapuna versus Ajumachay. Chaynallataq Genguas llaqta suyaykuchkanja, yapallan ganadorkunata. Turillay ñañallay chayllapiñam tinkuykusunchik, allinta luchiakuykunanchikpaq.
carnaval mana tukuykuchkasaqchu, pero hasta van jamanaya. Ariki che carnaval kasqanraykuchu, hasta van jariki pajarinkanqa chay hatun atipanakuy como patrimonio cultural de la nación nisqanriki qhichpimunanpaq rikaw. Chaypaqmiriki chay actividad kunariki wawqillaykuna pallaykuna. Chaynaqa ripukullani pasakullani, pues prácticamente falta parte de minutitos para que termine la programación. A ver si hay algún saludito, no sé qué hay cachicamos alguna, vamos a ver si hay algo. Nada. Chaynaqa ripukullani. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.